Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Raha rejan njiaru mpango kwa leo yinu tujanza mshimba be video yinu kemle bukaya ipare yaranzimi bambo ani ujabahani imenye ngabo bandi za pare za mbajini ondaimo za menye ritsaha imavamana esindika usana maswata imavamana wa he etsinu ukanana turamblea zinzia zinu ili magratu ajue avire libe vignette wakati wa kubalio wakati wa hara yao wakati wa niko promesa prezo nuko zikaza friendship ijale uze pareli za menyeha kabati ndishura la mitsamihudi ajabu abati dakika ngabi mpaka zilera kwa jawabilu kanga ndo alibisevini ngenge SMDK waone sokana karno jua ngevini tino katina pale kabwe maksada dayo dokaya na mfanyile mbavienzi ya mrambla bego mtuta mbakafu ligue vignette na nyundi le projet pare kazi jamkini au SMDK bakanika kazi ngebo kamujwa uhindila hazi babo kamujwa uliba vignette no katina nzia okaya ni hanja uona mbabi ya diba shanyika mwone ya tindi yarema yudo muhimu he video yinu video yinu chikanjani mwone chenika ya usiku wajana richia apeli ya fanyiwa nesendika ya usiku wani wanasiwa ikaoka ujedungwa na grevu ya kaudunge nchwa abili abo kwezi wanama watukufu chikahanzare chelizoka ya kama ile video ile akahonesa ngaonesa ukaya ngwanjeo har magreb ukaya ngabu baadhi ya mabavu ikao imagari ngatabi hao yapige yao kwa ndojo liba vignette wala kwa na hendela mahadisi timpaka ziparezo zifanyiwa baada ya muda huo kwa na ulibe vignette yode made kao irihimisa bano kwa leo inu shatika hanzari musician kaya hewa kumore ngarangali wao ne dunia animvizeni kuswanda nyi watangazaji ngamchongawe nchi hatu ye parana ibu bonze mimi tikaishi ya video inu shanje kaishashi ngazija baada ya kaziwa njaka nafikira zofanya video basi su titre ikau tafsiri Shingereza abo lo Faransa ngemfasiriwa shi Faransa yeulo harumazen za Shiarabu ngemfasiriwa Shiarabu hena mnekao hatamani ujojue makalima yala abeka tikazani juka bani zinu zikaujiri etafsiri ino shadu kwa jaka udungu Komori sha Komori ngedungu hao tena ngedungu hao ne dunia kamili haukaya haina wakati makalima yala wao ngafasiri wao ni ntizinchi nezenti zote pia zifaliki ngazidungawe Komori zinu zija ragudu wakati kao azali hanjie pouvoir inu na abo babiri ma president wenji wabira shazinu zikahuja wakati yazali ya haja inu bakauja bani semeanda mane kao yakawa njia haruma zipare za him Faransa haruma imajumba yeze organisation za dunia likauna jagila sari na subaia na watukufu wa Komori wakamjiari mwe majumba yao wehabili suala nzima ngabo dictateur uparazala sumani uduharu mwe Komori assassin putschiste haina dzina ku bi wakamkaza wafanye maandamano yao wanjiari mwe vanhu wansipia riono daula za transition za kabonze neze ani kabati kungumanyo machuka uliona bonze heri namna kauhabili ya Komori ichongeze dunia wajuzisa ui dictateur ndobi batardoshi yakayanga bo Hitler baka Hitler
ijaramba baka Saddam Hussein, ijaramba baka Gaddafi, ijaramba boka Assad, ijaramba Mobutu Sese Seko, ijarvumbulwa wenji harumwe Afrika. Shawo hahi po gando kangu vumbulwa haku tata wanjia. Haina mfumbili nga maandamano harumwe ze capital ze Europa. Haukayari kawona wakanja enda hata Bruxelles. Abo ye dunia wajuzi sewe diktatori ndo biu terrorism nchi inu. Na bwema kungumanyo yo nchi pia ya kaharumwa ye daula. Shawa henda watunda wajishangaza. Bade nchi inu gyo bade raisi woi uyengwa bure. Aricho na adam gwa pulwa wezicho. Haina usiku hata Mfaransa hata ngabwana wa Komori haina mwezi ngo atinjwao nile jeshi la Faransa wasango wajichinzao rende Marekani rije harumazo mahala honti pia kujwambaza za Afrika leo ni urute shembu ya kahanja afanye kudeta hende hawa hilwa ya kahanja wa jeshi la kamili hawa hilwa wode mrikao mwafishe namna inu mwamba wa iputisi we mrikao haibi voti ye voti ngabi za hibwa harumwe dunia wedele dzina linikangali mbali yao ila ichongeza wajau ze media za dunia auka moi kahuja chiloka ngarenji yao kaya garifasiriko kaya upande wa wema ui duka ze dunia wafaliki ya Komori aukaya wanzo watunde mruoi kwa jaka unjia hando wakaja watunde mruoi kriminali ulo banu ya nguvumbulwa banu harumwe dunia shawedi wahunduka ila batani wala nada ramu wanrabo sha mungu hapi hazema wandro zembizo donjema Komori julwa ukawanjia watunde mruoi wahunduka ila mrikao objektifu ya elekezensi ya na wakazi kunoa bikao ilichongeza ya dunia washangaya ikamwisha diktateur sange assassin huishia namne kawa nguvumbulwa bonze heli akavumbula bonje ne heli wanjia wa Paris hawa ya ukaya hata wandu journalist wa kabonje hondani wandu wao inamzimanda wao hakaujitamka ima prisonnier politiki wafungula wansi pia wode mrikao na mwedo mwambe diktateur harumwe dunia shaizo de banda kahanza ni mwambienu kaya zilizi wafanya mavuna mema ukaya yensi julwa ikauja julwa marabi lukaya ichongezo wa Komori wa lungwa bonse haku hompira karone salakanti zijitahidi zaifanya harumwe dunia ichongeza dunia wafaliki ya Komori wayangalia ijeka uta gendro ya ikauja itie ganda harumwe pande wa husu diplomasia diplomasia Komori waka president wa hinu africain sibahibu wanjia harumwapa ichongeza kayo waka presente marengo ya dunia wakabali Afrika henda harumwa G7 ije harumwa zigeri nkuu ya kawana harumwa le koho la Europa Komori wakendela za delegation hizo wakaudirije Afrika chongeza Komori julwa abo ubana kaza ni mwambie hindi haina mba hindi disa wanti juu haina media ya rongowa Komori ngiyo haruma vahani kao inabunga nzo ya tunde zila wao ezibirao haruma nchila ngiyo star yensi ngirende hanamna kena mrungu nzo haina mba rongo webirao wanti juu la shaka fihi wandu wangu wanzu watunde Komori les îles Komori abo ngebidio haina mzima ulobo nti juu na juu kaya yeba nti baligi okanga sina mahamengo michano mwejera ngulu wakatrare ngo uhuru yeba ni esendika wajua ukaya bandrenge uhuru habano kwa chujwa kama ndrenge uhuru esendika heo shikani wa masio ebangu wajua ukaya bangasi wa mguanao bando kwa chuzi jua manale swala lintalia ngari muzisani nyiwe wananyasi wa esendika heo shikani wa masio enga mtangao ralinga harumale sanduku
la daula harma zema pare ngabo kare ndo tunda yo de vignette ikaga mvumbu wa duani abo ilo shirika jinwa jine kao ngaliendao harma mapesa mwa jine shangari mvumbu wa harma le shirika la hanyu emale garla sala wasuli bonsi juu ukaboka gari la transport au gari la personnel au gari la wahiza marchandise shaka gamu wao ze transport commun au msam ilo gari la sala njia enga mchangaura alingabi haruma maha nyushukani wa masiwa abone do tunda ukaze pare zifanyishi hao nganji hunda ukaya kamjashina mwa parisa 10% imba mchangao kamchuchanga hindu imba mchangao kajashinda timizi 10% na avunga mjida hiyo ye daula wasakrifie ye bije ya humsomo wanika ushikani wa masiwa waragezeze pare ye daula wasakrifie le dima wamnikene bije hao wamregezeze pare ye daula wasakrifie bije hao wangalie harmo wangalie wasakrifie bije he yeshiha wamnikane bije hiyo bal wasakrifie ndogo zinji wamnikane bije hiyo ili mwangalie ze pare hokai pare mwono hata wasakrifie mwenje wamnikane priority resultat ngariziwo nao rais wa daula hakai honjuani hakai humali hakangazi jarmae usuhelini hauchamieze pare hizo wakati lonu unize appel d'offre ya heze pare mzideli yo hizo mapesa yao ya saya to loazi appel d'offre kasi do modo chohera yani sese hazi nyinyi de mwarende hokaya nyinyi sendika nyido wadu mwarende hokaya do wana watu kuziwa ne raisi wa ine yezinu ukashote pia ebija tumcho ichomnikani na mangalie na mrenge mfano na mwedaru mabavu kao mashallah ufanyada nene ushinda watanga hole diaspora ujaharuma wakazi wa mji nani wabavu watanga wafanyao mahakume watotanga hate mnariani wahiyada na mila hao wamunjilia ili hao parashirika jima wajewati nyebeshwa 1 kilometre ya pare hata haba kwa jashinda wajimlisema pesa ya yoma hakume haruma bavu la kamili watoshinda na simu na nyimono ye daula yani sarangudo de honjuani ujangazi hambabi ili rishinde risaidie yentia tusaidie ushukani wa masiwa washinde wabasawe magari hao yashinde ya bariki ate faida ukayeni wakati ushukani wa masiwa magari yajo fanya hazi ya waswili hata mapesa abo faida gizo mbili tine mapesa bahi shawe mkazi mjoshinda ya wasilo shambani hao harakifu ya wasilo makazini hao harakifu ya wasilo hazini hao harakifu ya faida yon tipi yanga mangali wao rahane ya homwenje hizo dizemfede kama ngazipariha nao harmosi kwa niwa basi wazaka utsaha chegezema ni kwe priorite huo yesa jirindi hari hular hazipare za tufanyishiha mpaka zifanyishiha ndabu wajuli mavinyeti na mangele suali hamada ilu karchuliba chimpaka zepare zifanyiwa hawowo ngarjumba zipare nabala nambire na madomo ya fanywa zepare hizo ngao harumaze njia mbali na mbali ngafanyao pare ngazitsamilwao nambambie ubaligivu wa haruma mwana wa mahamengo mitano mweja yongenda hu mwana wa mahamengo mitano mweja rambali baliki yewo namkera baba ndazirabuka nyiwa angalia ye udibo shanyi kama ngalia atindi yarima
ye wanadamu ngari wakalifi yao hindi wanadamu hamanda wao wachojua kama nga sinansirarenga uhuru ne mapesa ya tilwa weze pare yao no mwenje hao ya tutoka bwawa nana ya sari ya parwa tabara bari monu hanywanyi kartuchi ndaraji tina pare bosandika wakaka mtutanga imba mtanga uketutosha hunduka na serikali ya zibahu ndo bari kadeze sikreta zibahu rangoka tire pare atulane mkolo baka serikali ya zibahu serikali ya jabe kawa shindo taiba mbaba hanu fulani abo ishebahu shakwaje kauta pare serikali yinu de ajeta o pare yabuko nahenda wadoka za zibahu kayana artinwanza ndo mwene ya atrasi lojo arebira yote de projet ya zali yote de projet ya tendone de siasa ya tendone mhu he daula ya siasa ha uta robe uta pare njema ye babi jo fanyishia sacho ndo nde serikali ya zibahu ene abantu bajofanyishia bafanyishia kamna ufuuza je projet zino kaya kama zodo mwene yado ende yado trace yado fudi magama yote de projet do kaya pare la ngefanywa a 100% do kaya pare fanyishia ikana garanti hawe ni wakati jo mwenyeha shale shirika la kubali wane appel d'offre wasinyo kaya mwenyeha ngwajo ile kesi haruma muda wa mahafulani yode kontra ikawe tiando ikawa fanyemba kafe yo afere hao eza hahe kontra wani kiwe nukatifanya yo menya na lekeze yo de kontra yo tifoti ya serikali wananyasha usukani wa masiwa na mkera yukabarenge uhuru kamtuchi na mwachanga kima pesa ramba ya mbaranga rumishi hao harumaye zipare hizo yode mshinwa iba ya wewe mshinwa hawe mgereza hawe mfaransa imwanahe ya changa ya juanja ya hule vila au ya juanja ya rumishia share mwampale za taksi hata ya serikali ya Faransa au ya Marekani hau inu Afrika wa rega iba pesa hema na Faransa uhuo ya jamsaidiani banola kajujane ende vakansi ba bansiri lo hunu ngari wazi wao wa Ngereza ngari wazao wa Faransa ngari rengoe mapesa yao imbabi yabakisha irenge saidilwa wao wawe maraiya wasaidia wetse hawate babi ya kuba warenge warivuriza hula si kartucha harichange shangara njoe wala mwana Mfaransa ndo yarifanyile pare na nadamu naone haya ngasiyo kanga siyo chagar jeleke zenti hatu mduna one haya ho meya mdone maya haya ho bwawa sakuna hambekalewe ya serikali na wende wa meya ne mwana Mfaransa ya rimao ya beao mabareni yani yare no hosanyungu hari yabo rengeze taxare ndira sedie sendika ya komori watinwaze pare batufike yabo rifanye greve rikens yojo kamfanyile ne pare na siramba renge uhuru yo raia waenge bidu ya teno ka renge uhuru yabo na ni sacrification ndo ni sekabure rekati bure yodo muhimu wa heavy day na kanzini mwezelezi zenizo ukaya sendika hiyo izofanyao izokachu saidia hata maendeleo ya henti abo miskanzani ni vumbwe mbabo pande wa serikali ukaya serikali kwezi ngareli wao kaya idara waziri wa hema ya transport ngemnaijana haukaya ino serikali ya nyumeni karna ujua humlaumu ni haku shanga rejojua humlaumu ukaya mrengezo wa mana mria rengezo wa mana kwa hasa rengezo wa mana wanadamu wanu na mweleo kaya ngarendao harmaje za osiendia zidozani seti halibani kabweni shiwa hao ngebidoshi kenziani karna ujua ukana wanadamu hamada wanu wajiwari pataibu haukaya deja si ejevye ya jahun ya lahu ni enda hula ngurenge shuhunai haukaya mduka na hamada ya fanye komisio moroni
yende ya tilo harima gari la taxi haula transport kome choka yonti pia mriende ya tilo ahirizima jikazo wandu ahili wandu wa tilo harima majifiri wari baranda zirumba zamfi na zirumba za zireo na zirumba za mavushe maiza za tilo hula homoni hula na majifiri uhari yabo hata mrajoka hasilo hao abalo la javiate la mbama rashi ya tiangero hao yabujwa magonuka nai na singarisha ze video zila wawoi hoka yakwa imajevyewe na abo kwa chombe hizi biro izo zonti pia de incubation yokawanada mgondo watilo haruma gari na zirumba zafi harila transport wari abona adamu wadoja warinrita ukayangwa fanyo greve ngabo wakati kai esirikani na mngezo wa marezahani ikanga mtahu msaada wafikira nganyino wazee wanyu wakayabo wamnikanizo mani hizo na mwozeshe fikira ikanga mtahu fikira huwana nyanyu wa diaspora wasoma wajua ilmu na mtahu fikira ikadu waloboti na mtahu fikira ikam watanganyanizo mloni zokaya vanunti yojoka na transport kome hao mjoshi na makana vio na mchokana mabisi ya shirikile wa harume miji ngiyo wakati uka hainanti wakati lilo nuru mjo wareme wa mwangu magarajo mabisi ya transport kome ya jodo shirikile harume mabavu no kapitali ika mgujojo kanti mgujojo hima mfano ne mabisi ya no haruma ya tsoka mahu hamadi ya heze tizinku shana tukakia soka mgujojo hima mgujojo kanti ezi ngwabajori hababa hanu bahanti wakoli mabisi ya mya komandere kamnoto hata kamnoto wapitusho mandoni ngasigojo huja ikawa chono mhori wa serikali bana mwezi mezibile mabisi ya ngajo huja shirikile mrenti wanu wamangu wafanyo grevu mchiwa kubaliye watoe magari wanu wahanti mamgu ajila wao njila na choka yao mwezi mzima mabisi ya ngajo hashilimunti juu timwabere kaga wataalamu wengi walobo ntiju nani walobo nje wajohum saidiane mabisi yao ngajo hashudi ngatojua humnika besho direct ban ngarejo mwambie na mwede mfanye kontre mabisi ngajo huja hukayangwa nao ya bolewa wajoba hanwa ya huze ukayawa ya shanjo wengi ukayagwa arumia electronic sizinge bidoba bire maha 20 rawe ngare chinderi jitosha arma magari yendo elektronika au mahakume magari yangu atingo unikiwa walubure na marege mabisi yao mje mdoliba apre kachukonsome haku yo mabisi kaunga jubaliye kamchabanga mwanzo mabisi jana yo ngajo to maili wa mbeshenio ya sure circulation ya hoa kubori wa jisanto kanga una transport kome ifanona nti hatema hakume 20 ya ijwa huja hiyo hauma hakume na mitanu heya ingyo katiye karjano goze electronic magare electronic jeje shanjiyo okara haka jawashuli hiyo hata ule haraka jawashuli hiyo shai transport kome yo isa iwashuli yabo wasio da kanza mnikeka wasirikali ketibidi usirikali mbonya safari lewe iyo sendika mwambaye usukani wa masiwa na mwareto banu wakenti wana batike negotiation watikaye negociation ya hanyunyi nao na mfanye command na mrambi yengarjo msaidiane homonenia na deze address dano bahani mabisi ngajojo wajojo déplacer meli irenge mabisi yao iwashili wotiju mabisi yao ya kazwaze numero yendo hokule libire lendo habasha libiro volo yendo mbajini yendo ya mahame yendo mbwaku yende haina bavu bakaze areza hema bisi mrojo kale bisi ngar jojo rebanu yaunga informatize le bisi ngar jojo ban lera fulani na daka fulani ngal jobi raban urenge koli ya hokent uregom ko ba hokent ulindele wangali harimo telefoni ha kale bisi ngar jojo banu safkari na daka 25 ele jodunga ngar jojo safkari au sanane gojo kane telefoni ya ho wono ban le okayma bisi yaunga elektronize yabo unushukani wa masiwa kwa ndauri nditenzi edaula tena hokaya ni wanzo wafanye taxi huko kutokana taxi ya kutofanya hali yanza shaumri ndicho hunu heli watabishiwa kumori
wachoshinda wele okaye bizi ya komori ketingo wende la hanjo ngebido waniko aleso okaye joka ujiro ngeba ngo wanada mwele wao hoshinda wangu wahunde nziata wahunde nziata wanwabiri seheli waliyo chwanada mwosikinia yapage odo muhimu wahe emisio yo chkwale wewe abage yabo na mkerazi serikali mwele okaye ngari msaidia oni bana ngari msaidia oni bana fikira hiyo kaya mabisi yao haruma kana utimizimezi mili mabisi yao ngajojo bahizo haruma meli ya waswili hapo nsiju ya distribue ngari haruma je za ndie ngajo saidie mwana mkomoro kam chuchu ngamjodo liba après yo kwa sigojo jiliba oke transfer ya komoro yonge fanyo hazi yonge circuleo wadada mwanu wakazo akifudigo hewa kango atabishao ngo hamade mafundi watingeni wakati wale exam wachingo hanga mizogo ana rangamia wonze ochoka kabati msomo wachele okabanda barenge uhuru na uhuru wo mwana mrikao hamba kujitosho yabeka kama mchina mapesa na mshide mresiste mjashire abengi yabo kaka mchurunga banu harma directe inu gerjuba kisha registrema mjibdugi haruma habari za komori hao haruma Facebook ya hatu wajao haizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.